Orang yang hanadzib li Allah Ta'ala lang kubur adalah syahidun, orang syahid. Adakala syahid dunia akhirat, adakala syahid akhirat. Syahid dunia akhirat meninggal dalam perang kafir. Dia para sahabat yang meninggal waktu perang Uhud, waktu perang Badar. Nyan adalah sahabat yang meninggal syahid dunia akhirat. Allah jaga ba'dub kubur. Olehnya na syahid akhirat. Dah syahid akhirat nyola macam yang fulung pegah benar urinang meninggal saat melahirkan. Nyan urinang yang meninggal waktu melahirkan, nyan syahid akhirat mak. Allah jaga urinang nyan ba'dub kubur. Termasuk meninggal melahirkan walau dari hamil zina. Nyola kemah. Tidak urinang hamil. Put bulan, lahir bulan hamil. Wap kementina. Coklah HP, teleponlah cok abang. Assalamualaikum cok abang. Waalaikumsalam. Tehat ne. Alhamdulillah dek tehat. Idra ke kurang bang. Petakit ke lambung kon. Pecit getut kon cit. Petakit de. Long bang hamil. Tahu apa hamil? Draw ne. Pajan. Uronyan gol tragedi 1808. 18 bulan 8 berotah. Jadi, hai ni pegah orang yang tanggung jawab. Okey. Tumi pemati HP geti bahamoto Jakarta lu. Hamil put bulan 5 bulan 6 bulan hingga kurang bulan ibu selamat. Ketika dipelahi anak dina tersebut tup meninggal urinang nyan meninggal nyan pula syahid akhirat. Allah jaga urang nyan ba'dub kubur. Nyokel lu nak pegah jud Madinah bet salam phom. Tu kalau lain surah dak kawat dakwah buklam jud Madinah kamati roko. Madinah haram. Bila tak Madinah hamil, tak selamat kehamilannya sampai pelahiannya meninggal tiba tak pelahian metuahnya syahid akhirat juga. Allah jaga ba'dub kubur. Kecuali yang hana syahid akhirat juga meninggal sebab menggugurkan kehamilan. Gugur. Nyan menyepu gugur anak meninggal nyan kan syahid cahung payah dapohnan. Tidur anak darah wa kuliah teruk rumah muntah-muntah mangen badan. Kulemak pekan kakak melu dah mangen. Nya mak long wala ujun ana long tok mantel taknya. Cicok minyak kayu putih mak urut. Urut tu lemak bak perut deh. Tira urut muntah melu. Tu dah ge lemak melain tat bentuk perut. Nya pekan kemang ka becutnya. Nak kaun batai. Hana mak hai pandai tak ngono batai. Mampakan ciknya. Oh mak mangen lu kena ujun hana lu wana lu untuk mentel. Mam nyange pegambin raya perut. Wong kadu ham teng hana. Oh mak pakan ya pakan. Mak bek bengeh nu long hamil mak. Tahu hamil ke? Benar kali pegah bek bengeh piberea kem tu. Tahu hamil ke? Hana mak. Hamil hana bukan je hamil. Ana long wa kuliah barothar laptop. Marah laptop hamilan naik kau. Kau ni pegah lengan yang bahon dah. Ya apa kau dia bawa oleh tutup kuta belang. Mak tahu? Mak bang jal. Pakai bakanya? Bakanya nau beng bungong tajan ke. Ai, ilung han kutung anak nyan bah. Kah anak ku sabah long bek kata malai long ulun terpandang. Han kutung anak nyan pukugur. Usaha untuk pukugur. Watai pukugur meninggal. Nyankan syahid akhirat mak berdoa. Tapi meninggal melahirkan nyan syahid akhirat. Allah jaga ba'dub kubur. Oleh nyan tahlab orang meninggal tengah minta ilmu, tengah dengar dakwah, tengah dengar ceramah, ikut pengajian malam pemalam but. Malam Selasa tengah tabut malam Selasa meninggal itu nyan syahid akhirat. Maka mak mertuah menyesakit malam Selasa, ayah mertuah menyesakit malam Selasa, neu kena melasa. Pekepu takut meninggal di malamnya, meninggal lambut syahid akhirat. Engkau baik bawa hajak but pengajian benong melasah bupunah urang teruk kena luar urang mi malam Selasa teruk minta sak kami dalam ya bak but mak ayah mertuah but ai mak mertuah pe benar but bila meninggal tengah tabut tengah tatima ilmu nyan meninggal nyan syahid akhirat. Allah jaga bak tu kubur. Alenya orang meninggal sebab mabetun ipoh liprut. Kiban meninggal ipoh liprut kan menghidup dengan perut raya kau. Meninggal sebab penyakit dalam perut.
muntah cirit meninggal syahid akhirat Allah jaga ba'dul kubur. Sebab lambung meninggal syahid akhirat Allah jaga ba'dul kubur. Emah dengku sepah malamnya. Kamu cok batik rata-rata lambung. Malamnya cok kesimpulan nanamu balik puji perih mati. Bila melambung sakit nyan mubat han pulih sebab lambung meninggal syahid akhirat Allah jaga ba'dul kubur gara-gara mabdun gara-gara perut. Dahlah orang meninggal karam lam laut termasuk tsunami Banda Aceh, mesepit ngembangunan lagi gempa Pidijaya, tutung lam rumah lagi kejadian timpang cureh watanya. Nyan yang meninggal nyan syahid akhirat. Orang meninggal sebab penyakit taun, orang meninggal bak jalan letat model, orang meninggal syahid akhirat. Yang syahid akhirat nyan mak mertua Allah jaga ba'dul kubur termasuk tanya urinang meninggal saat apelahi anak suami nyan meninggal nyan syahid akhirat mak. Maka sakit hamil sakit melahirkan sabar karena tanyakan Aminah anak yang terpelahi pula kan Rasulullah. Sedangkan Aminah ketika terpelahi Rasulullah semenjak hamil Aminah hana lelah, Aminah hana he, Aminah hana sakit. Itulah mukjizat yang kelima. Dua buah tu neduk mentak. Tak dengar tak kau pegah apa Yang keenam, mukjizat yang terjadi manakala lahir Rasulullah. Ketika lahir Rasulullah, beliau putih gelih mencahaya. Karena Aminah hana neru darah dan ketuban. Beda dengan lahir tanya uronyo mak. Tanya ketika nepelahir yang melemak penuh darah, ketuban luar biasa kuto tubuh teh. Bahkan mak tanya dile dikorbankan ke tanya limang boh malamnya golom dah bayi. Bahkan sampai kiamat dah bayunya limang boh pengorbanan mak. Yang pertama darah yang makruh saat mak pelahir tanya. Bahkan nama yang pendarahan sebab pendarahan nawa mak menghadap Allah. Nyan harga darah mak hanan yang mampu bayu dan komudua. Yang kedua ketuban. Tidak mak lebih awal bicah ketuban hanji ke pelahir normal. Payah geplah tubuh hati hinai birin payah pelung Banda Aceh, hati Banda Aceh payah pau Jakarta payah pau Malaysia demi lahir tanyo aneng nyan ketuban mak hana aneng yang mampu bayar. Itu mak yang kuleh yang tapi bak tubuh mak selama 2 tahun tepo lagak tubuh mak tari mak ketanyo relah tubuh bentuk tubuh gadah ngan sebab tanyo pim saripati yang nabak mak selama 2 tahun nyan asi mak susu mak hana anu yang mampu bayu dengan kumedua. Kemudian yang keput imata yang ditibit bak mata mak saat mak pedun sakit geba mak liayah bak bidan urobingku bengah poh 8 uro Senin poh 8 tanya kolom lahir uro Selasa poh 8 juga kolom lahir uro Rabu uro meh uro Jumat limang uro gedun sakit mak gaduh bak rui mata bulut boh ming nyan hana aneng yang mampu bayu imata mak. Kemudian yang kelima ireuh yang ditibit bak tubuh mak saat mak nebedah bengah nemita rezeki nesuk bajai 2 lapis serta jilbab dengan celana panjangnya nejak mak tung upah semula lang belanggop semenjak poh 8 nerukuk nesujud hingga Jumat poh 5 baru netengah lang belang hanya perlepeng mengpluh ribe kaneng jak tikula jak kuliah. Bajai mak bulut dengan reuh ban 2 lapis jilbab mak bulut dengan reuh yai tibit lam ule hana aneng yang mampu bayu akan ireuh mak. Maka coba dengan kumtuah tanyo yang hadir malamnya tanyo Bandung walau malamnya kajit ke mak kaya tapi dile tanyo pernah jid ke anak tanyo selaku anak ngan mak begat ridha Allah fi ridha walidayhi ridha Allah na bak ridha dua draureng cik menyeperle bahagia dalam udip ngan mak begat menyeperle truk hajat dan cita-cita dalam udip ngan mak serta ngan ayah begat pu berangkapu nenek pegat usaha benar doa bak mak be uronyo ban kahayu hana dedeh mak ban kahayu hana ledeh ayah nangkum doah be hayu tanya uronyo kan wak permoh nangku hayu tanya uronyo kan sebab lako tapi sebab dua draurung tuha je uronyo kadang permoh tu urang napeng seleb nyawaknyo kenijuk pangkai juk modai buka kedai bir tulis nandro tulis nan permoh mengkat hilap mengkat bajai mengkat kelontong hana bitele no bak mak je batai tinggal sabah mak leho gejak ngan urungnya sampai rumah guit deh gu kedai tulis nan tanya ngan permoh dah getelpon abang ne nalun mak buno seput nama wit
bak jalan ni dihrap tegunya nama kalan kide metulis nan gatangan nan perumoh pu betul nu nyan kide draw ka bang betul mak mah nak apa ko tapu bak mak pajang kakak buka amde huro petiju uronyan uro grand opening petiju pegak belukat ngap pegah bak long kah ai kubi pula inju pegak belukat ilong isau le sabang nyan ada long pegah bak ron ka hanai de tapu mak hanai de ban ka hayu hanadeh le tapu ide mak nyan tubuh ben naraya pergi sepoi dia kai dia mang ai dia ya hai mek bang kahayu hanade le de urang syik baik dengkau dua temerka dengan mak temerka ngayah naudzubillah kerih lidah tengah bawa tawa menghadap Allah kisah Alqamah mungkin taring dah dengar tidro sahabat yang udip masa Rasulullah namanya Alqamah tabah wate Alqamah yang sakit kena meninggal bedah perumah Alqamah ja Rasulullah ya Rasulullah Alqamah sakit bedah Rasulullah pegah bak sahabat untuk yang takalan Alqamah bedah sahabat nejak ketika truk pada muh Alqamah kondisi Alqamah semakin parah kena wa menghadap Allah nepintat li para sahabat la ilaha illallah teglang lidah la ilaha illallah la teglang lidah bedah sahabat neplung pada Rasulullah ya Rasulullah Alqamah lepas baca kalimat la ilaha illallah te kamu pintat teglang kereh lidah Alqamah ditanya li Rasulullah bapa para sahabat apakah Alqamah manteng naurung syik ya Rasulullah ibunda gemanteng ayahanda hanali kun Rasulullah ba sahabat ciak pegah bak bunda Alqamah yujak kena menyuhai prehedih bahlung jak bedah sahabat neplu truk kedih sampaikan bak ibunda Alqamah bedah ibunda Alqamah menghadap Rasulullah ditanya oleh Rasulullah bak ibunda Alqamah wahai bunda kiban keadaan anak drona Alqamah dijawab ya Rasulullah anak lun Alqamah cukup beres cukup taat di semayang hanapre di musdekah di puasa taat saleh anak lun Alqamah. Ditanya yang kedua, kiban hubungan drone wahai ibunda dengan ananda Alqamah. Ya Rasulullah, Alqamah sabe-sabe sakit hati lun. Sabe-sabe di kecewa lun le Alqamah. Alqamah lebih dengar perumah deh. Hantam dengar habalon. Bak watanya neken le Rasulullah. Wahai para sahabat, bedah bandum kata pusapat kaya pedip apui beraya bah tatet Alqamah hinai dunia. Baik getet le Allah tengah urau kiamat neken le ibunda Alqamah ya Rasulullah hantam piati lung kalan anak boh hati lun netut ike mata lun menyo hantam piati kalan pemaah kesalahan Alqamah ne pemaah le ibunda belumlah sahabat balik baru moh Alqamah barulah terdengar kalimat la ilaha illallah ditibit bak lisan bak babah Alqamah maka menyetemur kangen mak menyetemur kang ayah temur kang urung syik dan komentua dan yang kerih lidah na'udzubillah ketika tahu menghadap Allah maka dun tanyang biu nahawa nudip senang nahawa nudip kaya nahawa nudip bahagia nahawa lam udipnya truk hajat dan cita-cita nahawa nu berlewat P3K ngemak bukan doa mak mustajabah salah satu dakwatin mustajabatun la syaqqa fihinna begal Rasulullah leboh doa mustajabah hana ragu tegahan mustajabah yang pertama dakwatul madlum doa urang yang terzalimi tanyo nata sakiti urang nata pesuk lampuh ceungan tanah gop tanah tanyo hak roh hino cu kata pesuk 2 meter kata pesuk 1 meter tak zalim gop nyan hati-hati dengan mendoa kadang-kadang drone urang mepangkat drone urang hayu drone urang kaya nu zalim urang katin nyan ingat doa urang terzalim nyan menyagum doa mustajabah bahaya ke katanya yang kedua doa mustajabah dakwatul musafir doa urang tengah musafir nejak drone dari Cot Bateu Banda Aceh yang talintu lam perjalanan musafir berdoa bertegak mustajabah na urang kaya lang kampung gena berangkat haji gena berangkat umrah gaya gure katanya insyaallah hente berangkat umrah pegah bagure dengku ne berangkat umrahnya wate lam perjalanan drone lam motor lam bus lam pesawat ne tulung berdoa sikrek kelun bus selamat iman dakwatul musafir doa urang lam musafir mustajabah yo kadang-kadang wate na lam kampung urang gena ja umrah ke pegak khanduri gundang handa ja
Nak kena undangan mak kanduri syukuran umrah urangnya. Nah, dajak ya hai gua ja eroko. Pakon pa ni ja umrah pu peng pah that. Menyampah peng pa ni lepas kerja. Aruh piro nah. Peng lep 10 juta. Menyahantruk lep 10 juta pa ni lepas nyo kemutang. Tanya be iri di kegop. Kadang-kadang weten na urang hayu, na urang lebih hame ta kalan ta pegahnya ta pegah je. Ieu doa ba urangnya. Dakwatul musafir. Doa urang musafir mustajabah. Olehnya yang kulhe mustajabah nu pegah doa. Hana ragu tekahan mustajabah. Dakwatul walid alal walad, doa urang si terhadap anak. Maka mak mentuah, kakak mentuah, adun mentuah, pu berangkapu ciket bak mak. Mak nyo tengah lo atas P3K mak nu berdoa berlewat mak bu. Hai li ta honor muku budak antip. Jod ne. Li ke mendoa, li temayang ke mendoa le mak. Insyaallah lewat. Pegot kide blo tanok mekat pulan-pulin pegah cerita bak mak. Walau bak mak hana peng, walau bak mak hana resolusi, walau bak mak hana nyo hana je ngan jawaban ged ne jeroh Allah beri. Nyan tuhah pintu langit. Dakwatul walid alal walad, doa urang syik kana doanya mustajabah. Mak gedanyo bangai ube bangai jit, tapi haba mak kana keramat. Mak gedanyo hanai turi kampung, hanai turi gede. Jangankan di luar kampung, lam kampung hana turi. Tapi mak adalah aulia bagi gedanyo anak dengko meduah. Maka coba ridha mak, ridha ayah limboita. Nyo perle hajat betruk, cita-cita bener petruk le Allah. Ngan mak ngan ayah pegat hubungan bepa. Doa mak bek dua-dua dalake. Tinggal nasabah kisah. Jamun dile nasidro anak muda, anak mudanya tiamat. Kon tiamat coba teh. But iji asai ka bengah uro cok go kawe duk babine helung kumawe. Gelung inang kana bine jalanan duk kumawe je. Sabah uro tengah kumawe lewat urang ko rame. Itu tu bang ho nya rame-rame dah. Kamu menjauh kota. Pengacara teman di kota rame-rame thalong kalian baca laga-laga thanyan pun acara. Na lomba cerita 7 huro 7 malam. Menyoik depegah cerita hadiah kawin dengan anak raja. Watai dengo le samat kawin dengan anak raja arhut ke kawin bajarawai. Ipekir le samat peng kemawi jangankan anak raja anak kecil ham rumpok. Itanyang tu hai 7 huro 7 malam nyan trip. Dekedihan depegah cerita hoibat. Menurut informasi kohdaku tiaman anai perumun ke kohdaku anak raja ke bancara bom rumpok nikah ibadah ibah ke kawe wo ju rumah ipiyo rumah urang yang lewat juga di kota tiaman ipiyo rumah mak orangnya hanalung kumawe bah ente truk mugem nya perlengkut tablo menteng bacut lu lunjak kota tiat puacara ne hantam merokan puacara di kota kan aja hirau ke kan mak rame pangorunyo kalewat puacara teman na lomba na musabakah sayembara cerita 7 huro 7 malam mak menyoik dah pegah cerita 7 huro 7 malam hadiah mak kan kawin dengan anak raja nya menyogaduh dah kemawi mak hamjang kawin mung timanya 6 juta engkut pi 6 tatong piro untuk roh dari kemawi urang tu hali the ne lomba cerita di kota istana raja ante padumuro 7 nabahan kah nyan 7 huro 7 malam sertuh 68 jam na cerita nabahan ke insyaallah mak nyan menyohae ka pegah cerita 7 huro 7 malam hoiba ke pegah le urangnya mak iko degu de bek kajak lung mak ke katuha sakit makit kajak ka hokotai koh taku ke deh lung thohira mate lung bruk manyet lam rumah sokalan that je kan kadengah habalung mak doa drone Ridha drone, idin drone, nyu anak drone mak selamat insyaallah. Ne kupu melinte anak raja ande. Hakeuh berangkat. Bedah sama berangkat. Urangnya kawai lewat. Truk kota pendaftaran sayembara ini tu. Ikul samat baik lelung serot tu. Le hijau nomor undian terakhir samat tap itu pendaftaran. Pegatlah perlombaan musabakah cerita. Pegat panggung walau hantaban lagak lagi panggung danyo malamnya. Iku panggung kan pok bong bedu algoju tukang kohdaku. Bak sago panggung anak raja thip lagak. Belah no idu dewan juri tukang simak cerita iku panggung na tenda perte peserta. Protokol tukang hoi tidro
Nah yang pegah cerita 2 uro 2 malam tegeleng 60 perali tu putu deku. Hai pun nak pegah 7 uro 7 malam malamnya 2 jam tang pegabut. Ki mangat dadang ino. Tik mangat dengku bagi pegah abaknya. Nah yang pegah cerita lehuro leh malam abi bahan putu deku. Karena atas nama kai ada panggung menyuhabeh ceritaan 7 uro putu deku. Bahkan na peserta 6 uro ti tengah kai pegah cerita. Ti tengah uro tu 60 pegah li putu deku. Ti amat ba idu yup dan dai ke panggung. Lati ka jadeh tinggai mak sedoi kampung. Hanali pemaah ada calong mak bah. Anak kuali mak. Nemu dep juga bayang ju di kampung mak. Engkut menyunapeng na belahan na melake baru sampai rumah. Ubena peserta putuh deku Bandung. Tinggailah siamat peserta terakhir. De panggung. Algojo parang hanai petren le pakai 3 petren tu. Tamat icok mip ipegah ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dileng nasi orang kaya cukup berat kaya padi metung-tung megunung-gunung megunca-gunca. Nyoka cerita dalam cerita deman. Le orang kaya nyan hantom pernah gebuh zakat cukup kredit ge. Tinggal Allah nekirim bala darut padombak. Ijak padi ijak darut icok padi sinu ibale. Icok sinu ibale. Icok sinu ibale. Icok sinu ibale. Icok sinu padi ibale. Icok sinu 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 ibale. 2 uro 2 malam mbak babah siamat. Cok sinu ibale. Cok sinu ibale. Dewan hakim yang simak cerita tengok-tengok jaga. Ipeh meja amat hana lain. Ka 2 uro 2 malam cok sinu ibale. Cok sinu ibale. Haim tak dengar pi. Selu kun tamat pada hakim. Baik gabu nyotengut pusang kopi. Keng kalau ku pegah ba mukat dimah cerita lu ngorofon urang kaya padi mutung-tung. Nantok oh tung dia. Mu gunung-gunung padi. Nantok oh gunung natom na dibi kedehun ya ugli. Darut padumboh nekirim la Allah. Darut iba padi sini hana iba sabam tokol ji. Karena hanam tokol darutnya. Iji budrai. Cok tinung ibali. Cok tinung ibali. Makin lambat uro makin lambat ikut. Cok tinung ibali. Wategrah hijib le iji. Cok tinung ibali. Hai sambung lo. Sampai uro keput. Ikun le dewan juri yang simak cerita aman hana lain. Hai gesat aja. Cok tinung ibali. Dodoi ikun le dewan hakim amat tren. Pekan yutren lo. Nak koh takulung saban ngaurunya. Paduro perle cerita 7 kan 14 rotu na pukul pegah. Budrai. Jauh tinung ibale. Hai pade mutung-tung mugunung-gunung darut padumboh sagai kita-kita. Nyampi mi hana mati darut. Jauh tinung ibale. Nyo yang bek wo dakwah ndik dan yang leurung tho pegah habab dah coba teh. Ku fadil jauh tinung ibale nya lum tim lem. Kakeh uro kelimang kun dewan hakim amat tren. Nikahkah nganak raja amat. Hai dah temak le cot ni balik. Akhirnya tiamat nikah nganak raja. Ipuolah perumoh ke dewa kampung. Ipegah bak mak nakalan melinten anak raja mak. Andaikan han bijak oronyan. Tampi inuhat uro kementang kudu babineh lungku kumawi pajang kawinku. Dari kisah siamat dapat disimpulkan. Menyoperleu dep tenang. Menyoperleu dep bahagia. Nomor sa ridha mak. Doa mak dan segala sesuatu benar izin bak urang syik mak metua. Perjuangan mak danyo luar biasa. Perjuangan ayah danyo luar biasa. Mak neru darah dan ketuban. Beda dengan Aminah ketika nepelahi Rasulullah tanpa darah serta ketuban putih glih mencahaya tubuh Rasulullah. Itulah mukjizat yang keenam. Yang terakhir habisnya takwa. Yang ketujuh mukjizat yang terjadi manakala lahir Rasulullah. Beliau lahir dalam keadaan sujud kepada Allah dan ditibit babah Rasulullah ketika beliau dalam sujud kalimat ummati 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 umat lun umat lun umat lun. Ban lahir Rasulullah nehoi umat mak metuah. Ban lahir ketika wafat juga netanyang umat. Bangkit uro kiamat hingga pula Rasulullah netanyang akan umat. Ketika Rasulullah neduk di samping kubur, truk malaikat Jibril Mikail neba pakaian surga.
Tengah Rasulullah tampu abe yang nak baulai dronanya. Nadanya Mbak Jibril, kan anu, kan perumuh, kan melintai, kan cucu. Tapi pertanyaan pertama Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aina ummati? Pat ummat lun wahai Jibril. Sayang Rasulullah kuman, sayang. Cinta Rasulullah kuman, cinta. Maka tanya yang hadir malamnya, selaku umat Rasulullah yang antusias tarayakan urok kelahiran Rasulullah, juga tanya cinta, sayang, rindu hati tanya ke Rasulullah. Nah sayang mak ke Rasulullah, nah sayang ke Rasulullah, nah cinta ke Rasulullah, menyo cinta dan sayang bela muslawut ke Rasulullah. Bela muslawut mak, leh semayang, tengah-tengah payun anu pupu mantang wadena kesempatan berselawatlah kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Selawat hana irama dengku, hana gat suling. Kebayang gat menurut rod penting lafaz selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak kun irama tiga tahu hana mudaleh karena hana menjadi penilaian ba irama ba suara. Penting lafaz selawat, sebut-sebut nama Rasulullah. Kalaulah hati tanya betul cinta ke Rasulullah mak medua. Olehnya menyorindu hati ke Rasulullah, bit-bit rindu, menyomudah rezeki jak yang merumpak Rasulullah. Karena itanya orangnya menyopegah rindu, bit rindu. Tapi tepakat yang merumpak Rasulullah, sagai han gejak. Pat Rasulullah dengku, Rasulullah di Madinah. Rasulullah di Madinah. Kubur Rasulullah di miyup kubah hijau Masjid Nabawi. Di miyup kubah hijau Masjid Nabawi nal heboh kubu. Abu Bakar, Umar juga itulah Rasulullah. Siti Aisyah pernah melumpau bahawa arhad bulan heboh lam rumah Siti Aisyah. Bedah Siti Aisyah ne pegah ba Abu Bakar. Ayah long melumpau ayah. Pe dah melumpau ne ayah long melumpau heboh bulan ni tamang lam rumah lot. Jawab le Abu Bakar, tingah lam rumah kata akan gesemeyup lehedro urang mulia. Ketika wafat Rasulullah, semeyup lam rumah Aisyah lam kama di samping raudah. Bak watenya nekun le Abu Bakar nyokeh bulan pertama wahai anak mertua yang tamang rumah kata menan disebut dalam kitab Dalail Khairat. Tahu Rasulullah harat dengku tajak tak tahu Rasulullah dua bohrat. Rat haji boleh, rat umrah pun boleh. Haji han mungkin karena orangnya daftar haji 25 juta 500. Neboh peng merumpak nomor antri lalu payah ta antri 25 tahun baru panggilan haji. Menyo malamnya umur 60, umur 35 tengah panggilan. Ba adat awai panggilan Malik Maut. Harat jak rat umrah. Belum nyempat nagure gedanya nu baba urang umrah. Pegah bak gore nu balon. Padumpeng hana mahal 20 juta sakai. 27 juta 500. Ba jajan 5 juta. Jak wa 25 juta habis peng truk tajak truk tawo. Mekah Madinah merumpak jak dan intinya ya sawu Rasulullah. Rasulullah kawafut engko. Rasulullah ne pegah manzara qabri wajabat lahu syafaati. Thaw mantang ya sawu kubulun ura kiamat wajib lunjuk syafaat tengah 20 juta peng demi syafaat Rasulullah. Hanayum mak metuah dengku metuah ketimbang tamati tahu ba Allah tak kebah harta hino dunia ipoya-poya leaneng imain judi 20 juta peng ku hanayum demi tak merumpak Rasulullah. Dalam hadis lain ne pegah manzarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Tahu mantang ya sawulun ketika lun kawafut ne pegale Rasulullah. Rasulullah kawafut kubu di bawah kubah hijau Masjid Nabawi. Tahu mantang ya sawulun ketika lun kawafut faka'annama zarani fi hayati. Seakan-akan lagi ya sawulun jamun ketika lun mantang udip ne pegah Rasulullah. Gure katanya nejak-jak wo nak tahu Rasulullah. Rasulullah kawafut seakan-akan lagi tak tahu Rasulullah jamun ketika Rasulullah mentang udip. Tadang mak di kubur Rasulullah belum danyo ya agam dengku jut tamang lam masjid. Tid iku kubur Nabi tadang. Nabi salim, assalamualaikum ya Rasulullah. Dia jawab salim katanya. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Dijawab Rasulullah salim tanya. Olehnya taja Madinah ta semayang bak Masjid Nabawi, tabah wate semayang hidih lagi seribe bah wate semayang ne masjid cabate. Belum hidih kadangkan cuma tabah wate sampai 8 uro 40 bah wate 40 jaminan syafaat uro kiamat. Hanya dengan modal 10 juta peng mak berdua. Olehnya taja Madinah taja gunung Uhud. Tabah gunung tempat perang masa Rasulullah yang syahid Sayyidina Hamzah paman Nabi yang ditembak arat likut lewahsi iplah dada icok jantung imamah leh hindun. Tak kalan gunung Uhud. Gunung Uhud tabah gunung yang nalam dunia yang uro kiamat hingga gebangkit la Allah gunung yang pula alam syurga. Gunung lain hana bangkit dalam syurga. Gunung Selawah gunung Guh hana bangkit dalam syurga. Gunung Uhud hingga bangkit dalam syurga. Tajak Madinah tak semayang bak Masjid Kuba. Tabah masjid yang fun dipegat oleh Rasulullah waktu beliau teruk Madinah. Nah hijrah Rasulullah dari Makkah menuju Madinah. Nah piyuh pertama Rasulullah di Kuba 22 orang. Nah pegat tabah masjid Kuba. Yang nepegah oleh Rasulullah kelebihan semayang Masjid Kuba. Thaw mantang tibit dari rumah lalu diberudu dijak Masjid Kuba di semayang 2 rakaat. Pahalanya bagaikan sekali ibadah umrah. 2 rakaat semayang di Masjid Kuba, pahala lagi 3 tak umrah mak. Tapi huronyo sayang dah. Nah jamaah tetro Kuba semayang 2 rakaat tak. Habisnya tibit ulua cok HP foto-foto selfie lek merapati. Ni tak lek merapati pubu Madinah hena cok betai mentang. Hana merapati ku itik-itik lati kan. Kepu gedeh Madinah menyotrok gedeh berhayu bercarang. Maka ajak ngan gore nak gupurno nak mufum. Tumayang bela je Kuba. 2 rakaat 3 umrah, 2 rakaat 3 umrah, 2 rakaat 3 umrah, 2 rakaat 3 umrah. Duha tajak kena. Tumayang duha sampo 8 rakaat karena pahala pun 3 umrah. Kuat tajak kedih pasti merumpok jak Madinah dan pula pasti merumpok jak kota Makkah. 2 buah kota yang pernah nemudip Rasulullah dan 2 buah kota yang tak tahu dengkum berdua. Hayu jak Makkah tak pubut rukun umrah mulai daripada tanid ihram, tawaf Ka'bah, sa'i antara Safa Marwah, kemudian tahallul juga tertib 5 buah rukun umrah. Hayu tak kalan Ka'bah yang juk ke kiblat orangnya tak semayang tip urati malam tak hadap Ka'bah pat Ka'bahnya di Mekah dalam Masjidil Haram yang lumpegah benar pun boh tago. Hayu kiban jamun kota Mekah hantaban ngauranyo huronyo Mekah hayu bangunan mayang-mayang tat lampu cukup hayu ubena alat elektronik dumpuna di sini dile kota Mekah kan lagi nyanengko ketika Rasulullah kota Mekah kan menan jamun segala Rasulullah masa Nabi Allah Ibrahim kota Mekahnya gunung mana badai Nabi Allah Ibrahim tinggal di Nanggro Syam. Mekah hana manusia musira, bakaye hana musiba, bangunan hana musabah. Tinggal Nabi Allah Ibrahim di Nanggro Syam bersama istrinya Siti Sarah. Siti Sarah mak perumoh Nabi Allah Ibrahim kup sayang ke suami Ibrahim. Ditna tingkat sayang dengku. Na lamit sabah nejuk ke Ibrahim li Sarah. Lamit yang bernama Hajar. Lamit harta dengku. Ketika tacok lamitnya tanak publo boleh, tanak pusewa boleh, tanak pegala terserah boleh. Bila tanak karena lamitnya ni nang jud han gepenandina gemugundik. Ketika Ibrahim nerima lamit yang bernama Hajar dari Sarah, ne Ibrahim ngan Hajar hamil Siti Hajar lahirlah Ismail. Ketika lahir Ismail bak Siti Hajar, Siti Sarah cemburu, pakan cemburu, masak ngan lun selaku perumoh anak ngan lamit yang longjo kana ane cuman Sarah jamun cemburu beda ngai Sarah horonyo. Sarah jamun cemburu mendoa ba Allah Sarah horonyo imulha imegu horonyo te cemburu we sehingga mendoa Siti Sarah ba Allah ya Allah nepinah Ismail dan Hajar baru mohlon gad nepegahlah Allah wahyulah ba Nabi Allah Ibrahim sehingga pinahlah Nabi Allah Ibrahim Ismail dan Hajar ati kendaraan burak polah dari Nanggro Syam Mekah di Naji'u tiribe 500 kilometer. Truk Mekah manusia hana musikan manusia tan di Mekah gunung mana bate sip manyang-manyang. Ka'bah hidih lam lungki gle kota Mekah lam calok wadin geken. Gepeduklah Ismail dan Hajar di samping Ka'bah oronyo bat tempat mendam-dam. Gekebah sabah peluk ke rumah sabah kantong. Bedah Ibrahim walam usyam bak Siti Sarah perumah drone. Sedat li Hajar ikut Ibrahim pakan liak kebah bersama Ismail hino hana urung bak kaya hana musibah bangunan hana musabah
bahkan nak kebah kamu kena Ibrahim anak perumun nejak nawa berulang kali netanyang le Siti Hajar hana ne pakau le Ibrahim nejak nawa dodo ne keun le Hajar Allah ya muruka puke Allah perintah dron wahai Ibrahim kebah kamu kena naam long kebah gata kenan bersama Ismail karena perintah Allah maka Hajar negita kedih bak tempat ne peduk fon benar di samping Kaabah bedah Ibrahim newolah usam segala newo usam nebut jaro Ibrahim ne baca doa putra doa Nabi Allah Ibrahim Al-Quran surat Ibrahim ayat 57 Bismillahirrahmanirrahim Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ya Allah lung ya kubah anak keturunan lung yakni Ismail pat lung kubah biwadin lam lung kigli di samping Kaabah maknanya calok menyo bahasa tanyo ikeliling le gunung lam lungki lam calok hinan lung kubah ghairi zar'in tanpa tanaman bakai musibah inda baitikal muharram di samping Kaabah dron yang mulia bedah Ibrahim wa usam bak tempat Siti Sarah tinggallah Ismail bersama ibundanya Hajar lambat laun abih kurma pun abih ketika Ibrahim nuwo kedih usam Ismail dan Siti Hajar hana thobi makanan gerah dan di nu bedah Siti Hajar nu atu sabuh gunung Bukit Safa niak kalen patna manusia jit talakei mutikan manusia hanadi nu le Siti Hajar na gunung ipat sabuh yang jiuh gunungnya dari Safa ke di put retuh mete itulah Bukit Marwah lage-lage sang pat rupanya neplung lah Hajar dari Safa Marwah truk kudih kakon nyan Bukit Marwah nyan dengku menyota jiuh cit mak perusih irigasi jumpo dua ijo lagi agar-agar ban masak tabuh lam tabak tapekru nyan kemenan Bukit Marwah yang hana itu main beuan gunung Marwahnya hana itu main beu nyata itu main atu batenya ni adu durung perusih kreuhan dia tak uji memang lagi truk kudih kakon gunung mana bate gigit halam ula ili tu juga maka syariatkan lam rukun haji umrah sa'i antara Safa dan Marwah newalah Siti Hajar bak tempat Ismail ternyata lebih awal truk malaikat Jibril nepeh tayub ipalah truk Siti Hajar tengah ipa nekun le Siti Hajar zam berpancarlah itulah Zamzam yang nejib-jib le urang haji umrah ketika berada di Mekah dan pula saat berada di kota Madinah dudo jiblah Zamzam yang Hajar dan Ismail truklah tabuh kelompok manusia ini ja usam nan kelompoknya suku Jarhum ipiu hinan ilake ina netukalah le urangnya dengan isusu duda urangnya hana jadeh ija usam tinggailah lam lungki gle kota Mekah nyan bersama Hajar dan Ismail pun tumbuh raya belajar sastra Arab ba urang Jarhum nyan Ismail pun tumbuh dewasa menikahlah dengan salah seorang putri anak urang suku Jarhum tersebut maka inilah merupakan awal kehidupan di kota Mekah hingga Mekah maju lagi uronnya umat metuah maka menyo cinta ke Rasulullah rindu ati ke Rasulullah menyo mudah rezeki bedah berangkat haji boleh bedah berangkat umrah boleh intinya adalah ya sawu Rasulullah yang malamnya taduk lam lepi terperingati uro kelahiran beliau adalah berada di Madinah di bawah kubah hijau Masjid Nabawi di samping Raudhah di sanalah Rasulullah istirahat Rasulullah udip di alam barzah truk tanyo neturi tabri salim nejauh netupu ketanyo bahwa truk dari Aceh Kabupaten Mirin Gampung Cet Bate mak metuah menyorin dua ti berangkat uronyo wate dapat kajak hanape leuro kemudian bandau kata dang Pajero rumah ke Pajero napeng gede hanape Nija umrah miwah hanapeng mana gomuh bajaro be dengkunyo kutuk kujak pesta tipluh manyam nepu bet tipluh manyam 6 juta 60 juta nekah 5 juta 5 manyam merempak cijak tidak dapat kajak hae leuro kemudian gejak rumah dungku pe ya umrah kon nembu yasin tian pakon beklah mida mangpancuri cok meng 20 manyam nah udah cok penjuri kan mak meduah dengku meduah menyemudah rezeki berangkat hana yumpeng urung-urung yang katruk kedeh yang kalih gejuk peng bak gureh no 10 juta wate truk kedeh ro ketanya ngelom dengku kalih lunjuk ro peng memang hana yum teduh ta Kaabah nyan mak teduh ta kubur Rasulullah
kubah hijaunya ada orang pegah nak doa nejak menyorindu hati ke Rasulullah berangkat mak berdoa. Kemudian yang kedua, kalaulah cinta tanya ke Rasulullah, mari dan mengakhlak bacut dengan akhlak Rasulullah. Dah akhlak Rasulullah di antaranya Rasulullah ketika naurung caci hantam pernah gebalah nyodong ko mendoa tanya udip lang gampung pelom gampung lagi gampung tanya raya gampung artinya rame kakak nyo rame kakak rame urang rame pikiran rame macam model urang nyo udip lang gampung na aman bek karu-karu bek pegak-pegak kelompok kiban cara tamu udip lagi akhlak Rasulullah ketika naurung keun naurung caci hana payah tabalah Rasulullah mak ketika di Madinah na urang buta minta sedekah urang buta watai minta sedekah nengko babah ji ikun ke Rasulullah Muhammad tukang sihir Muhammad pulan Muhammad pulan macam ni begah Rasulullah tip bengah necak rutin ne penyi-penyi dia peap lam babah dia peap babah pada ikun ke Rasulullah tapi lam babahnya ne peap makanan kira-kira ada necak batai ne menyuna urang tenak ne tempa makanan kebetulan jak khanduri 3 jak tengah neduk ne pajuh bui duk uji ke tho dengku awak de nak ra ne ikun miwa pak wa ne pa bolong than ju ku a takik jara ko ne tempa ku tem ku tendok phone ku top labah Rasulullah ne pa ketika Rasulullah wafat bedah Abu Bakar ketanya Mbak Aisyah ne nalon ayah putra ne but Rasulullah yang galam ayah pubut ayah ubina but Rasulullah ayah bandum kali ayah pubut yang galam tabah putrane ayah Rasulullah wateude pernah necak rudi nejak lampasai Madinah ne paap lam babah pengemis buta get bedah Abu Bakar kecak rudi kejak truk lampasai Madinah megeu de Abu Bakar urang minta sedekah nyan tengah minta sedekah manteng ikun ke Rasulullah Rasulullah kawafut bengeh Abu Bakar kecak rudi gejo bajaro icok bajo ikun le pengemisnya melain tat orangnya gekan urang biasa itanda rupaji gesaot Abu Bakar orangnya urang biasa kon urang biasa hana yajuk bajarot tapi pasolam babah ruti pasolam babah ruti limi kalau ruti keduh ge orangnya udah gede gejauh Abu Bakar betul orangnya kan urang biasa ha teman urang biasanya itu ya urang biasanya kan menghadap Allah ha teman urang biasanya dijawab oleh Abu Bakar dialah Muhammad yang drak tip uron ke Muhammad yang tukang tih nyan Muhammad yang tabe yang penyi-penyi tipe ap nama bahdron mebrob hud imada diucap 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tamang Islam di hadapan Abu Bakar nyan akhlak Rasulullah maka coba mak menyeperle aman lam kampung perle aman lam rumah tangga tanya watai kun legop hana perle tabalah karena haba urang kunyan hana mutipe makanya tanya perasaan tu beraya-raya ta perasaan menyokane te bahayu bak pernah nya bebena umum kai wo rumah ikli on ikli puka klik bang kiat deku bahkan wa nyoy kun kelong poi kun pegah long boneng na boneng kena mai kah pacut kaim juga de nyan boneng nyan cit boneng dro tu tawanyo keun ka hana mutipe nyan nyokaneng hana mutipe na urang belah deh jalan itu nak tanyo tiga wa belah ke da belah na mutipe hana cit kon ku icah ku pegah ro ku bangai dulu sebenarnya iron bangai nyan puap ikun ji puap bangai ro hai dro bangai ku cit bang kepusi bangai de ke ga katanya baik mempertimang udah lang empong baik mempertimang kiban yang lagi aturan menanda mudit ikun legop hana perleta balah hana perleta ingat bro gop ngom doa hana perleta ingat bro gop beo bro dih bak gop kadang-kadang yang get nyu bandum tutup ada bacut salah ke pu wap hana bereh masalahnya lain bandum kebaikan gop nyan pubut hana dih kebaikan lain yang dih hata bro muntayu pegah-pegah tak ada bronya itanya udip lang kampungnya dengku biasa mendeng hana payah mempertimang tat na pangkat hana pangkat na jabatan hana jabatan biasa mendeng itanya lam udip yang perletengat 2 boh dan 2 bohnya pun perletengat dan 2 boh geyup petua dah yang geyu ingat lam udip pertama yang perletengat ingat god gop ketanyo god gop ketanyo thai tadu bagi de sabe bayui asai merumpak ngonyi sabi jok sedekah
nyan get gop ketanyo nyan ingat kepu nak tatim balah budi gop. Yang kedua yang perlu ingat bro tanyo ke gop. Idra ku pernah ku tunak ji, pernah ku kun ke ji, pernah ku poh ji, pernah ku putu ci lampoh ji. Nyan bro tanyo ke gop ingat kepu nak naruh dalam kemah, naruh dalam kemah. Dua boh perkara gi ingat. Olehnya dua boh perkara gi putua. Dah gi putua, get ketanyo ke gop. Barathan atadu basimpang je. Tak bayu mi saboh kebetulan awai truk tanyo. Ada bayu mi saboh. Nyan saboh mi yang tak bayu nyan get ketanyo ke gop. Hana payah ingat engkau. Kepu supaya nak aruh dah pubut lam, nak aruh dah pubut lam. Menyogaduh tengat. Haruh dah pubut le. Ka bayu mi tiga. Awan ni baratha kali ku bayu. Badai saboh. Nyan hana payah ingat. Oleh nyan han gebi ingat lam bro gop ketanyo. Pernah hicu sila, pernah hitena, pernah ikun, pernah pulan, pernah pulin. Hana perleta ingat. Mahan gaduh dapat pedang pakai. Itanyo ketika naurengkun, hana perleta balah mak berdua. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah, Utaif segala hijrah Madinah. Ngan sahabat Zaid bin Harisah. Terus Utaif Rasulullah irham ngamedai. Ipa darah bagaki Rasulullah. Ipa darah. Duduk karena batai cukup le. Ipa tertubuh Rasulullah ni pada Zaid bin Harisah. Batai kendang baule ba'rung Zaid bin Harisah merere darah. Akhirnya nuwa Rasulullah merompak dengan malaikat yang jaga gunung di Taif. Ditanya oleh malaikat, Muhammad, tapi izin kelung Muhammad longti gunungnya waktu urung Taif yang ram kata? Petra jawab Rasulullah, "Baik wahai Muhammad." "Baik wahai malaikat." "Baik wahai malaikat." Malah Rasulullah nebajaro nebaca doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, nejo hidayah ke kaum lun. Karena awaknya hanai tepu putra tujuan longjak kanu nyan Rasulullah. Irham ngan bate ipa darah gelake balah ngenti gunung han gebi malah gebaca doa. Menyatanya kata tanyang tadi padumboh nanti gunung taboh 7 ni tamah. Rasulullah tidak. Maka menyo perlu udipnya berhemat, menyo perlu udipnya bahaya beraman bertentram dalam udip, berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Itulah ketika naurung pubut bro hana perle untuk tabalah. Hana perle untuk tabalah. Maka bro yai pubut legop hana payah promun. Itulah kebaikan manteng yang selalu tak support di kedanyo. Kebaikan-kebaikannya adalah untuk tayu pubut, bek tam-tam gop pubut kebaikan. Naurung pubut kebaikan musedekah bek tatam. Naurung pubut kebaikan jakbut bek tatam. Naurung kebaikan santuni anak yatim bek tatam. Kebaikan yang urung pubut hana payah tam. Yang geyutam adalah kejahatan. Bidhan mampu tatam tak sengap serta tak benci akan kejahatan engkau berdua. Nyo adalah Rasulullah. Menyo cinta ke Rasulullah, menakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Yang terakhir, menyo cinta sayang tanya ke Rasulullah, mari engkau berdua ikut perintah beliau. Putra perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah salah satunya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mintalah ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Artinya lam udipnya wajib bet. Wajib bet. Tanya mak yang tuha-tuha benabut, ayah yang tuha-tuha yang tuha benabut, yang darah-darah dolun benabut, anak muda benabut lang kampung. Nyobek sampai kampung tanya kadang-kadang menyuta pilih caleg lewat caleg tidak. Tapi waktu tak urung bun ha namu pat pingan tameh le tameh himlasah. Nya bah be-be orangnya kau urung jak bun engko. Tho dengku yang beod hajabut kamu, tho kamu agam. Ho yang tajak thumbut yang rame ci urineng, aleh wap gure agam thumbut. Uragam beod gejak wap uragam thumbut tabalik, tayu jak thumbut urineng ci gejak. Pah beod gejak but tu. Hai na but kadang-kadang tit le urang but. Menyo BLT na payah pegak poman. Nya seakan-akan lagi kenyan tamu udip. Padahal tanya tamu udip adalah hujung jih mati. Ibadah han bereh menyahana ilmu nengko medua. Yang melasah yang kagak pegak pengajian malam selasa aja imam medua. Ayah medua pengajian paikut. Olehnya pengajian ji nak maju bet bek dapat sapan. Urung tuha agam habis-habis tuha ke anak muda habis-habis muda. Karena anak muda yang hani tembut menyesaban urung tuha, sapang urung tuha. Abang pekahna kajabut pane tajak dengko. Malam selasa kau likut kutanya mbak gure kebetulan bet bab nikah. Tanya mbak dengku kiban model ciri-ciri darah baru yang gak tajak ke promo. Golom kejauh boleh gure napak wa pak sago tengah dari rukuk gubli watuh gubire ya. Tekutren marnya ngegilha bau jawaki hanam putanyang le kendam taji jelame le.
hai ja beut iji tabe muda tamita gure yang muda ini teman yang puya awai ini pip rokok sirabut ini kem ngang gure silahkan tabe muda kon kuan muda mi tabut untuk tabe muda hana sedekah po hana sedekah peng PHBI hota badung anak dara juga demikian iji beta pesapat beut anak dara ngurung tua hai ja kakak kajak jumlah sahona beut mak kagejak bab head orangnya beut kajak dua roti kam kawin kajak 6 form ai dah ja dengku hai beut ke bah ai kajak kamurno nak mufum nak katoh kiban model head padu muro paling bagah biasa padu muro paling trip padu muro kiban tengah menifas ke hotel hitam kawin ini itu hai dah ja dengku salah ikut nejak rawan kah ku jak kalung tabe ku jak beut nejak hirom lah sana uban buka pintu bebal thum subhanallah hai urun tuha budra anak dara tabe dara urun tuha tabe tuha olehnya anak dara ji baru item beut dengku long kalen yang temu beut gure benahi tangan pegah dah hatem japa ne megarang dan beut imlata benahi tangan bila perle yang golong kawin dah minta nya napa ya pegah puman mururu ja ilung pengalaman long pegah di kerung timpo mak mutua 2017 keun bak urungnya balun perangkat ko fadil ne darah rutan ron get nombah pegatlah pengajian lungwo dari daerah belah di tip robenggu setengah le sampai poput 7 mideng balai beton biraya 60 droi but hanlet payah duk saf lung blo seragam jilbab seragam 60 on hantit pegat maulid cukup temangan acara-acara sep semana war beda belah 2018 lung keluarga lung kahna ibu le rupanya galak ibu dengku golong kawin oh dengku kan ya beut peci kalau ya kalan dengku bah menan ni gede sok doa kadang baik kalan juk kelakau kam tamah gure ci coba teh bangka kawin dengku nya pegah dengku ron sangka juk piu ganto gure lain kam tamah de dengku kam tamah leme nyu cara adapun ke masalah sedekah tinggal ada pegah nyu napeng kabar luar biasa apa je lele tak je sedekah hanapeng kalau ke bak bendahara peng PHBI mudah uranyo sip mudah cara uranyo menyetan tim pembangkit pengajian menyauranyo hana udip pengajian langampung ilmu hana udip ketika ilmu hana udip maka kejahilan yang timuh dalam masyarakat tanyo lahi bak mak terjamun hana malim hana carang nengkum dua Allah ne pegah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ketika kata ne pelahi Allah bak rahim bak perut mak kata la ta'lamuna syai'a gata sapu dan debu lahir terjamun tak semayang hanjut tak puasa hanjut datung aurat hana doa kuap taburno tikrek dua orangnya ilmu maka tak doa semayang menyohana galak ke ilmu dengku hana kebaikan bak katanya gop pubut kebaikan bengeh de kadang menyohana galak de ilmu maka Imam Syafi'i ne pegah man la yuhibbul ilma fala khaira fi urang yang hana galak ke ilmu bak urang yang hana kebaikan hana galak ke ilmu hana kebaikan walau tak ke semayang walau tak ke puasa walau tak kalan kebaikan ke kuap hana ilmu kebaikan yang hanjut ke sabah kebaikan contoh lemegah tungi semayang nyo kebaikan mak nya tungi semayangnya narukun aja nambah rukun fardu wudu 4 basah 2 kering nyo ketika hana ilmu bab wudu hanjut ke wudu hanjut ke kebaikan yang kering niat dan tertib basah arah muka arah jaro sengke arah ule arah kaki bak masalah rah muka nyo na urang yang hana geturi muka yang wajib berah oh kaputih ilun pengalaman lu berah tailung jak Jumat kadang-kadang teh khutbah Jumat lu adeng bak kulah nak tung semayang dikukan lu urang tung semayang kok brok gak bah brok ke deh na lu doh pegah tu mimbar mah tolong jak nu coba teh bak masjid gop lung na urang teh gerah muka mena gerah artinya buayang wajib berah na be kalan kena lu pegah muka yang wajib berah batas muka tulan nisbah panjang atih tempat demoh 4 hidup ofon erat meyup layan 2 tulung yang bak tulungnya timoh gigoyup nyo yang kerehnya musapat nyo ho bak keung nyo ho likut ho yup ke tepong punyung wi unen anak punyung nyo yup yang kereh nyo batas muka cina mak tega ada don kata lu tak ada buah gemat nyo batas muka maka ne pegah waterah muka wajib berkenang ratih supaya nak pasti habis bulu kulit muka kenang punyung berkenang keung berkenang taku maka tata coi ta puta kena watih kenang uyuneng kenang punyung tarik kena tulak kena 3 tulak kena 3
Maka ubena bule yang nalam muka, kumis, janggut, bule matanya, tali tudung jambangnya wajib berhak. Maka tanya inang makna bule yang timuh lam muka yang tasinti kena bapunyong. Yang lagaknya kena ada petern kena. Yang dijih lam muka orang jih. Panjang nya biasa santit dengan lain. Menyo lain panjang keing, bulenya pun keing panjang. Maka wajib berhak dari hino sampai kulih keing. Kiban cara dengku pemumada darah menuhan. Cok anak jaro culok dari ku punyung ngarap petern. Nyo yai tren kena bandum wajib berhak. Ema dengku panjang tanah ai kurah nejak bawa koh ni pilipih lagi long. Hana pe harali dengan pegak menau sagai. Nyara atuh tempat di moh Geseot urung cabate dengku ilung bau tengah hule deh phone pui deh phone muka nyai la embab teron. Nyan han mufum menyo tegadi hanata beut. Maka perlebut ilmu fiqah, perlebut ilmu tasawuf nak god ate tu. Menyahana tabut tasawuf ate han bere iri dengki macam dum khianat ria macam tu bate. Alien murnolom ilmu tauhid. Ngan ilmu tauhid taturi Allah. Tifut 20 yang wajib ba Allah, yang mustahil 20 yang harus sabah 40 sa. Put boh yang wajib ba Nabi, yang mustahil put juga ya harus sabah si kurung. Put sa tamah si kurung 50, itikut 50 nyan wajib murno. Wajib murno itikut 50. Apabila tanya kata pahami itikut 50 wajib pahami dalil ijmali ataupun tafsili. Han mumada dengan lihat tanya paham to itikut 50 hanajud dali. Karena urang yang cuma paham itikut 50 hana mufhum dali, gekeun nyan urang taklid. Urang yang taklid iman urang nyan mentang khilaf ulama. Ibnu Arabi dan Imam Sanusi ni pegah urang taklid iman urang nyan hanasa, malah urang nyan jud ke kafi pat tengah di akhirat gekira kafi. Idonya Islam karena bud hari-hari bud uri Islam, tapi urang akhirat urang taklid nyan manteng tergolong dalam golongan urang kafi. Maka belajar tauhid. Nak pah iman te dengan Tuhan mak. Pat idu iman ate, pat idu ate, 2 jari di bawah susu kiri. Nyo hino idu ate. 2 neng anak jara iup mamui, nyo hino idu ate. Kon hino. Kalau pun dah sakit ate no ni tahu pas sakit ate guna. Kon hino ate yang pak. Hino idu iman ate. Makanya lam semayang Allahu Akbar. Giu peduk jaronen dilikut jarawi. Pat giu peduk di atas pusat di miup dada sedikit condong ke kiri. Hati-hati peduk. Baik kena nya tulur tau anak payah jaga aja. Ate dah jaga. Pekan dah jaga ate karena ba ate na iman giu jaga. Iman barang penting, sedikna penting jaga imannya. Na model iman hana mutamah hana mukurung-kurung iman malaikat. Na model iman sabi mutamah hana kurung-kurung iman para nabi. Na model iman hana mutamah tapi kurung sabi-sabi iman urung pasek. Na model iman kadang mutamah kadang mukurung sepo iman tanya urung mukmin. Iman tanya lagi kilometer Honda 3 tagah manyang ampere ubud gah itren ampere. Maka nawate tengah pah iman jamaah hana pre dengku beut hana pre nyen tengah manyang iman tengah mantap iman wate kondisi iman menurun jangankan semayang jamaah ke awak azan pala ada tengah hana pah iman na urang keun tiap Jumaat ijak semayang puhan tengah mangat teman bu pada hakikatnya kan teman bu tengah mangat iman tengah mantap teman bu lagi set tapi haid dah semayang pakan iman tengah hitren nyokuh keadaan imannya yang yod. Ketika itren iman bak watenyan tahu ba Allah nyo yang ya demak medua. Karena iman nyo hana sabuh jaminan keselamat ketika tahu ba Allah. Paken na irupah li iblis. Irupah li syaitan iman danyo. Maka perle terpegah ba Allah uro malam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Nepu deplon ya Allah lam iman. Pula nepu mati kamu ya Allah lam keadaan selamat iman. Hayu tat urawai mak. Hayu tat urawai mati han selamat iman. Syekh Barsisah sering dengar 200 tahun ke ibadat murid 60 di bedroi polawan mati Syekh Barsisah han selamat iman. Para malaikat kagum terhadap Syekh Barsisah, kagum getegur oleh Allah, wahai malaikat lun bek gata kagum ke Barsisah mati Barsisah lam ilmu lun han selamat iman. Idengar oleh iblis ibadah iblis ipakai pakaian ipurupa dro ahli ibadat ijak ba tempat Syekh Barsisah ibadat. Tanya oleh Syekh Barsisah saudara ke long ngonron gekirim le Allah untuk pengendron ibadat. Gepegah le Barsisah ibadahnya hana perlengan. Aku iblis di ibadah kero Barsisah ibadah kero. Leheuro kemudian geule Syekh Barsisah iblisnya hana gede punya iblis.
hana GA hana JPI hana pajuh makanan gu tanya hai dan baru leuro hana hana makan hana minum beres dak kok idro ka 200 dong kayu badak tetruk dengen len dengen tede pajuh bu tegrah JPI kiban cara bujut lagi ro na oh cara je mana menyo perle ha bujut lagi long bek dengen bek gerah bek le jep makanan pajuh makanan JPI maksud ile tiga bu raya maksud len water ya taubat ente kamu rumpok mameh taubat hana tingat dele ke tengut latih bersiah kon aku menyokan ibadat kero lungku ibadat kero ke iblis ibadat juga lah padura kemudian cak roh dan yang lam hai pemaksud manda pubut no Madinah manda ke iblis hana ke depunya iblis baik hai Madinah long iaitu pulau orang kampung ahli ibadat masa untuk kayu atas perut gop kah mungkin orang kakuh baik no Madinah nepoh manda nepoh urang hancit masak lung siro ahli ibadat iu le urang tu kak tumupoh kung kabruk dan gop masak gure tumupoh masak abu tumupoh yang hana merumpok ngaurung hana maksud ona nejib arak mentang ojit pat dacok de marak nejak bagampung pulan nauri nang mekat hinan neblo cin nejib je hinan bedah berangkat truk kenan geblo lah arak le geblo gejib arak ji nafsu luar biasa Madinah lah ngauri nang mekat arak bunuh leh ke Madinah ngauri nang mekat arak terus wala kau baik tersebar berita Madinah tersebut jeb arak tersebut ulua karena gopnyan tidro ahli ibadat kan menjaga kode etik jurnalistik cip gubedah megepoh de lakau tinangnya lam seketika beliau heboh maktid kepubut ditawarkan Madinah han getem ditawarkan membunuh han getem ditawarkan arak getem ternyata Madinah dan membunuh pun ikut maka but jeb arak pim sabu-sabu nyomak maksud menyoka candungan sabu-sabu ronyo maksud lain akan dimah yang bahaya sehingga truklah iblis iprupadro polisi istana idroplah barsisah di bawah istana truk kedih diputuskan li hakim barsisah Madinah cambu sertuh ge barsisah jib arak cambu 80 ge barsisah pohgo pohdro disaliblah beliau untuk ipoh mati ketika disalib barsisah truklah iblis dalam wujud aslinya ikun li iblis kiban na perlelong bantu ka bantu ko no kajikat mati dino na perlelong bantu ka bantu kiban cara teman manyo perlelong bantu itetet long ni kiban cara ku tetet long kami kat isyarah tunduk ulejut klep mata pejut tanda ikut long tunduklah syekh barsisah mata tanda ikut iblis le getunduk nyan iman gada truk malik mawan getutlah nyawang barsisah tanpa iman mati kafir naudzubillah ge ibadah 200 tahun murid 60 di bedro ipo lam awan naudzubillah meninggai syekh barsisah han selamat iman itanyo padumdro na murid dekah 6200 na ta ibadat kam 20 tahun tepo kalau maka hana jaminan mak nyo iman yang naba atinyo terpegah ba Allah uro malam imannya ya Allah Nabi berselamat maka lamudipnya murno tauhid nak mantap iman sifat yang nabaati pun pegadah yang hanagat be iri dekegop be berudan dekegop be kueh hakai dekegop asai gop pubut kebaikan handih badannya kebaikan be menan mak metuah supaya kepu nak be bahaya iman ketika tamati olehnya nasabah kisah tu be le nadu nya handa tu pulam teput pu katengen pemantau jaga hantu puan jaga na Fudail bin Iyad tabah wate sakit murid sakit murid sakit kena meninggal najak Fudail bin Iyad najak Yasin baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim itibid babah murid Fudail bin Iyad la taqra hadha bena baca yatin balung ai ku dengar kekebah yatin kepintan la ilaha illallah itibid babah murid Fudail bin Iyad la inni bariun minha lun kalung pelih dro bak kalimat tauhid hana puna pintat lung leh ikunnya tesutnya naudzubillah tanpa iman tanpa tauhid mati kafir Fudail bin Iyad dok gekli puluh ura puluh malam gekli gi ingat muridnya pakan meninggal han selamat iman pakan karena nyan murid yang malim nyan murid mboi sacara
nyan murid limboi sahayu maka gekli mungkin menyo murid-murid tengah-ngah anak gak perumun murid yang modal teu hijau baru hijau tu nong ka anak apa kau nyo murid nomor sahayu lam dayah gewo fudul binian puluh huruf puluh malam nekli ingat murid malam ke puluh nu melempau nekalan murid tengah gehu le malaikat lam neraka tanyang li fudul binian wahai murid metuah pu sebab meninggai katahan selamat iman padahal kata murid lun yang malim yang saleh yang taat dijawab li murid bi thalathatin asya sebab jihlah macam lun masaudi bak tubuh lun na penyakit lak mubat rata tabib rata doktor ham pulih baru pulih lung jib arak situn 3 ternyata ngan sebab lung jib arak situn 3 ketujuan pulih penyakit nak mangat bak lu ibadat nak mangat bak lung pelajari ilmu rupanya Allah murka maka iman lung ge pegadah situn 3 ge jib arak kan ketujuan mabuk nengku ke pulih sakit nak mangat ke ibadat rupanya Allah murka kiban ke huronyo anak tanya yang uro malam kadang-kadang sabu-sabu babah di lem cap kameng pulau meronyo kadang karena awak mekat-mekat tramadol luronyo nyan lebih layak dan aula mati han selamat iman ketimbang murid Fudail bin Iyad yang kedua lun masaudib na sifut iri dengki baate lun sifut hana senang kalan gop lebih asai kana urang lebih kasusah tanya na urang kun sifut SMS susah melihat orang senang senang melihat orang susah na urang pegat rumah tanya yang sakit ule na urang bela motor baru tanya payah op nama ipu kulkah 2 pintu golai culak cok kasih juk batadu ke rumah nyan iri dengki nyan bahaya dan iri dengkinya biasa sabah level iri dengkinya menyebeda level jari urang mekat kacang tabe-tabe mekat kacang iri dengki pakang kacang lung hana lagut kacang jih lagut padahal lebih suum kacang lung orang mekat kelontong tabe-tabe mekat kelontong awai maju ke delung pakan ronyo maju ke deji padahal barang murah balung pakan urang mublo le bakji tanyo perangkat tabe-tabe perangkat tanyo guru tabe-tabe guru ikamo tungku tabe-tabe tungku iri dengki awak supir pelangi tabe pelangi awak becak tabe-tabe becak awak RBT tabe-tabe RBT hantom tahu iri dengki RBT ke supir pelangi pakan iji 10 penumpang itu aku tidak level beda maka jaga sifutnya bahaya mak mentua iri dengkinya akan membuat tanyo mati hantalaman iman naudzubillah olehnya yang kulhe lun masaudib na sifut namimah lalat mirah bube dua jab orang berwajah dua tukang fitnah ajak kena pegah mana teta tajang ba urang je kamu de tega pegah badannya mana teta pedepat apa je gopnya salah abah dia tanya bati pulan kiban mana yang betul tanya bati pulet medeh yang betul ngon gara-gara haba ji pakai tu urang mansabahnya nyan tukang fitnahnya bahaya nengko karena hana truhut maka ipu pakai urang ipu dawa urang nyan tukang fitnahnya bahaya dina tingkat bahaya nengko mentuah ketika mati han selamat iman bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ke cerita tidak anak muda meninggai ukhtun saudara perempuan kakak itu mana ipu gafan itu mayang itanam watai the mayuka lam keh bajajih namuh tikre ba itikui ba kubur hut meng hanai the iron tanoh ibadah iwo tro rumah ilhu jarorang keh ka hanalema icak jangkoi idha ba kubur yakku ternyata tengah ikuh hitudatmu ibadah apa ikut raya ibah jangkoi iwo rumah tanyang ba mak pu salah kakak mak masaudib hanan kakak kata hana salah yang nasabah asai ka malam ditibit dari rumah ijak ba rumah-rumah rulain ya fitnah nyan hai mak metuah dausa kakak cukup raya lam kubu kakak ibadah apui cukup raya jid ke tukang fitnah naudzubillah mati takut han selamat iman jid ke tukang fitnah naudzubillah lam apui lam kubu ibadah apui cukup raya maka mak metuah hana jaminan iman selamat tahu ba Allah walaupun demikian terpegah ba Allah uro malam Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman ya Allah nepu dip kamu dalam iman pula ya Allah nepu mati kamu ya Allah dalam keadaan selamat iman ya Allah tengku na ilmu mubai'u ba'drona yang dengan ilmu amalannya jid keselamat iman na mak nyo oleh malamnya nyo ingat begat amalan yang dengan amalannya selamat iman ketika tahu menghadap Allah yang pertama bahwa amalan nak selamat iman yang pertama ta baca tip-tip lik semayang sunat fajar bengah bedah poh 5 setengah 6 wudu
Semayang sunat fajar ile 2 rakaat. Sunat fajar berkaitan mang wate subuh, baik semayang segala wate subuh, salah. Buka azan subuh baru semayang. Sunat fajar 5 bohnan ni mak. Sunat fajar, sunat bengah, sunat lepi, sunat usta dan sunat subuh. 5 bohnan sabuh semayang. Kiban tanit berangkaban jid. Nenit semayang sunat fajar boleh. Nenit semayang sunat subuh boleh. Nenit semayang sunat lepi boleh. Nenit semayang sunat subuh boleh. Nenit semayang sunat usta pun boleh. Sabuh semayangnya 5 bohnan. Rasulullah nu pegah rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 boh rakaat semayang sunat fajarnya lebih gaji daripada dunia dan atau yang dalam dunia. Lih semayang sunat fajar 2 rakaat baca tu zikir. Hana panjang. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Put pluh ke han bih wate 5 minit. Put pluh ke baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Lih semayang sunat fajar bacanya baru lih nyan semayang fardu subuh mak medua. Ema dengkuhan mungkin pakan karena lung semayang di masjid menan lih sunat fajar kagak kamat kata semayang jamaah subuh hanapa lanjut jule fardu subuh. Lih fardu subuh henteu na wirid ajuile abih wirid bersama baca tu ya Hayyu ya Qayyum put pluh ke yaitu lih semayang subuh. Insyaallah Allah beri selamat iman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Pane dengkunyan amalan atane peruno le Rasulullah. Bak thone peruno. Bak ulama arif billah lam lumpo mereka. Ne peruno zikirnya le Rasulullah. Mudah-mudahan selamat iman. Nah tulis di dalam kitab Yanatut Talibin. Yang kedua, amalan nak selamat iman. Tip lih semayang maghrib. Fardu maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wirid lagi biasa. Semayang sunat 2 rakaat. Sunat selamat iman. Nepegah le Rasulullah. Thomantang perle selamat iman le Allah. Semayang 2 rakaat antara maghrib dengan isya. Kiban tanit tengah jalan semayang sunat selamat iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lagi biasa cik semayang. Lih Fatihah baca surat. Rakaat pun rakaat kedua juga baca surat. Putra surat tak baca. Baca 6 ge Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 6 ge. Tamah qul a'udzu birabbil falaq 3, tamah qul a'udzu birabbin nas 3. Rakaat pun lagian, rakaat kedua lagian. Salim semayang berjaro mendoa ba Allah. Putra doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfidhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah lung kebah iman lung ba'dron ya Allah lam udip lun ketika mati lun lih mati lun ni tulung jaga tiat ya Allah iman lun nyan innaka ala kulli syai'in qadir. Dron ya Allah maha kuasa dia tip tuatu nyan amalan antara maghrib dan isya. Yang terakhir amalan nak selamat iman. Nabi Allah Khidir kan Khaidir. Nabi Allah Khidir tabah uron ja neyak bak tanyeng bak tiribe 20 putro Nabi tentang amalan nak selamat iman. Musidro Nabi hana jawab. Tiribe 20 putro Nabi neyak tanyeng li Nabi Allah Khidir amalan selamat iman. Musidro Nabi hana jawab. Bedah Nabi Allah Khidir nejak ba Rasulullah Muhammad amalan yang dengan amalannya selamat iman. Rasulullah hana jawab netanya Mbak Jibril. Jibril amalan yang dengan amalannya nak selamat iman. Jibril hana jawab bahlun tanya Mbak Allah. Ya Allah ya Tuhanku kun Jibril. Amalan yang dengan amalannya dipubut le hamba dron ya Allah jud keselamat iman bak wate di mati. Ne jawab le Allah mawadabah. Somantang muladamah, somantang muwadabah. Tip lih semayang dibaca ayat kursi 3 truk. Dibaca 2 buah ayat akhir daripada surat Baqarah Amanar Rasul sampai habis. Kemudian dibaca buah ayat surat Ali Imran ayat ke-18, ayat ke-10 bacut innad dina indallahil Islam. Kemudian ayat 26 babih dan kemudian ayat 27 babih ujung bi ghairi hisab. Abihnya dibaca Al-Ikhlas 3 truk, dibaca Al-Falaq 3 truk, dibaca Ad-Nas 3 truk, ditutup dengan Al-Fatihah. Item muladamah di atasnya bandum tip lih semayang
nyan amalan yang dipegah oleh Allah akan membawaki kepada selamat iman bak wate mati. Mak metuah tengku metuah urang syek lon, mudah-mudahan nyan beik namai mak bila kurang jelah tanyang bak gure ketika ikut majlis taklim pengajian, mudah-mudahan iman tanyo Nabi selamat oleh Allah Taala. Maka pemantap ilmu fiqih, pemantap ilmu tauhid, pemantap ilmu tasawuf supaya udipnya aman. Olehnya legetanyo menyo juga cinta sayang ke Rasulullah, baik cuma tak ikut perintah beliau tetapi akhlak-akhlak beliau pun tak ikuti, supaya udip lam kampungnya, udip lam nangronyo aman sentausa, hana pagi-pagi, hana karu-karu mak metuah. Itulah merupakan 7 buah mukjizat yang terjadi manakala lahir Rasulullah yang terakhir saatnya. Itulah ditibit bapak-bapak Nabi kalimat ummati sebagai bukti cinta sayang beliau terhadap kitanya umat. Pula kitanya umat bercinta sayang ke Rasulullah melalui akhlak, ikuti akhlaknya dan ikutilah perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah BO ilmi yang lun pegah mak ni bak malamnya lebih kurang 2 jam lungdeng di hadapan mak ayah metuah panjang lebar lun pegah haba tepeh hati tepeh perasaan di hati bandumnyan hantruk maksud terkadang di hati bandumnyan lulake berayu dat maah kana pemaah. Hanya sekian dan demikian. Terima kasih di segala perhatian. Mohon berayu dat maah di hati ledat kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.